Kakve bombe Bojkovića. Highlights Marka Bojkovića sa početka karijere protiv Luke Mili Dragovića. Stare down odmah u stilu današnjice. Ovo je ostalo isto, a sve ostalo je napredovalo kod Bojkovića. Gledamo same početke i karijere i meča. Luka Mili Dragović, vrlo nezgodan borac. U prvoj rundi bilo je klizanja. Mili Dragović nije htio kazniti Bojkovića, dok je Bojkara poletio, to ćemo vidjeti. Dobra razmjena i klinč. Sjajno se snalazi Bojković. Vrlo oprezni borci. Fintira Mili Dragović. Evo, prvo klizanja Bojkovića, ne reaguje Mili Dragović. Da je ovo pogodio Bojković. Dobra razmjena sada. Dobro koljeno Bojkovića i aperkat. Uspješan pokušaj rušenja. Skoro se vratio Mili Dragović, ali Bojković ga je samo još bolje namjestio. Preokret. Mili Dragović u gornjoj poziciji. Pokušava uzeti leđa. Sjajno se vadi Bojković. Gubi kontrolu Mili Dragović i da Bojković sjajno iskontrolisao i ponovo u gornjoj poziciji. Kakav je to samo talenat. Laktovi. Može li spakovati gušenje ovdje Bojković? Malo fali Mili Dragoviću, ali malo sreću kvari. Bojković i dalje dominira. Nije jednostavno lako izaći iz kandži Marka Bojkovića. Kraj prve runde. U drugoj rundi dosta dinamičnije. Da li je ovo bio knockdown ili proklizavanje? Evo razmjene kojom Bojković pokušava vratiti te eventualno izgubljene poene. Rušenje sigurno donosi poene. Hoće li uspjeti Bojković? Da. Sjajno radi Marko Bojković. Odlična kontrola uz žicu. A evo i full mounta. Sad kreće ozbiljnija šteta. Biće da je to kraj druge runde. Spasilo je zvono Mili Dragovića. Bojković pokušava rušenje u trećoj. I lako dolazi do toga. Razdvojit će ih sudija. Kakve bombe Bojkovića. Može li Gilja?
Pogledajte tehnike Bojkovića. Sjajno. Dobro rušenje za kraj runde. Dobar meč, dobar meč. Evo onih par iz serije što je povezao Bojković, uzdrmalo je to Milidragovića i evo pobjednika Marko Bojković.